Naginya muntu kuchiria muri nara kuona yo kwithira yo mutethere kisiasa untubone bothete bugona kagire county ya Meru aranende gavana Meru Kirito Murungi aritere ukure ya wentuko ya Jumatatu na kuma au baraba kwendete ke gavana ku mwaka ni 2022 na bo baraba bethera baketo kire ukuwe bethera bakiruta merio euro de ukure na euro siezore mpita munya na rona kire kurita mere ya Weru Thaa gavana Kirito Murungi ne kinya kuo tengwe ritindane ya county ya Meru na bunge kinyo muringanithia na ungumanire ya thirikari ya tukoboru ari bondi butukethira tukimurika kiri mubango yo arwe siasa tukethira tukwatira na MC wa Kangetero mwana mwito kenda kumenywa buri kwengwe ritindane ya county ya Meru ari ari thirikari nere ingwere keritekire bobu onthe ne butukethira tukimurika na ntoro mwana mwito na ari kiri thirikari ya munya mwaka ne yo 2013 mwaka 2017 na mwaka thai ari kiri thirikari ya Kirito Murungi mwaka yo 2022 nora wethirite atari kinyana kiama kia PNU na kuoneka kwaluka na kuthamira kiri kambi ya gavana Kirito Murungi rani abatu kulokra 4032 na namba ya SMS kire Twitter ne @motemeno 3 @Weru TV #garwa siasa ndibere na togodura Nteto tukobarware Ruangiro metuo na kurona ungumani ECC ucunku na MC wa Karaya Meru akirikana kuruombecha na kuria wita kiathone. Kabori ya gavana Kirito Murungi kwithukira CS munya nyuma ya munya kuo tengwe kirato rutete ndani ya county ya Meru ekinyo muringanithia na ungumania. Utaribo kura chemugoga na kiamba kwambiria nyuma ya kari kuringa kura utara MCA na mubunge muthiatano. Twakuretera gichunchike muthiekero onoro mwanya kuinyilwa kwa murimi. Watu ni Nteto cha Weru Thaa Imwe woni beto mutembi Edward moneto mathithio ni Purity Richard nyuma ya rwariro minister uremi Peter Munya euro dia ukure gavana Kirito Murungi na kumeneria wathani bwa county ya Meru butongeretu ni gavana Kirito Murungi na kuone boyori ungumania nende kabori gavana Kirito Murungi ni thirite kina county ya Meru Mike Makarene ne bachokerete Munya na kumeneria nene ni miario ya gavana wa Karaya untubonende bukuoneka ukujiria Nteto chege siasa atiate gavana wa Karaya na gavana ende Kirito Murungi andikweto Nteto Boniface Mongera na ututari Nteto kuma county ya Nairobi. Tamunya na shite konekana ja chumbo kinyira mutheka gitene gaka enyumentu kogoro minister Peter Munya kwethire tumana kiri gavana Kirito Murungi naite mauku yarakaumba kurita naita mauku nareke kwariria mantu amunya kawira na chiaririe wengwa ingwiri kwaritete Meru na denarwa naku mwerekithirio vision tuba mawathende ne kontemero orakagite ne gakochita jeshi na mbemwe gavana Kirito Murungi jo Mike Makarena na karidite Munya Kirito aritite ngwindrapo kokumuchie Kirito nenjite ndrui okunywa wantu bakuba kunywa barote njira rui bakuthurite MP Kirito netite atethia muntu ro witwa Mumeru na kintu ki witwa Kabro Kirito na yeta khoya alemavu yatwe avekira sindi capital irote ikiomba. First of all wandira ndi ya thwana twina ithima binana bikuritangwe katesti ya thirikari ri kwekira Kirito Murungi na inkwenda confirmira CS Peter Munya ake akuma ragokie muchie aita na mauro mpala ranchoi akethira kithima gikunyua kiumanite na thirikari county government ya Meru mona nchomoro shando isha kimega mbona shoshu manite kumane ukura gavana Kirito Murungi rera ligura ntuku ya Jumatatu mokawe nejo moja Nairobi na rea kire penji imwe hakonekane mweta minister Peter Munya na kuwa ya onde tribalism ile nga thirikari yewe iba oba urikuo thai ni antu bakumantura imwe compare na record yekwa ni antu bantura imwe andikite ntura yo na kinyare ba ari thirikari ne Kibaki ute antu bange bare tribalist nkuluki ya Kirito na mafia yawe yetwa Mount Kenya mafia yetwa mafia ni antu ba Kenya no ntu batailela kungi bailela antu remwe onde thirikari na Kirito mbumete kwenu Munya no rwanjetu ko una antu baraba inge mbichi ibaraba umete tiania o eta ki baraba revenue bambi antu baraba ne Kirito bire inene ba umete tiania woku na ibara wandikite na yawoni Makarena nto abogeta bumete tiania na inyawe no kumenya kauka ku atandikite antu boya ni urongo bu bona obotingani naite andre is record yewe corruption na kinya involvement ya family yewe kitenda cha Meru
tekumenya ni anti corruption ingwiri kwirita muntu aina mwekuru we ukubwithia tender county re buraitite munya imutongoria wa yesima muno ndene Meru ukirwa ma ukaragia nteto cia family cia tongoria bangi utirogira itomba kwira mwekuru wa garitangwe utibugira itomba kwira ana bawe pena miaka obathate bakaritangwe yabura we mwekuru gwa kurutangwe na ministry ya agriculture kira ito atomba kwira kwira ga mwekuru ngwe nontungwe ibati kuruto imuntu wenthe mukenya na muringi okura. Minister Peter Munya nonene gucokera koromba giti kyo gavana rene kaunti Meru kirithurano bire bijite onto borenande kamberu terwa gavana Kirito Muronge bati kwenda kwigwa na kuokorirwa atiri mwitungo gonde thirikari ro kwenda giti gya siasa no mwankethre butangoge muri jwairi mwaka jo twitite kenda kurigiria kungania siasa na ngoge kira mbumbikia kwira Munya batu Meru kira tweterete ikuya tucokia kira itu no ntumandamano yaro ari we kureta Meru yathirire ndoire cia kuruthanakia antu ba Meru icia thirire iwe weterirwe ngwara ya ile kugetha no ene kira itu akengwa ulwa uni kintu kira nkiromba ikwethira kwina ngwataniro no ntwetike CS ikinene nyankulukia kia gavana itombe kuona maendeleo ya maingi na ya manene kende nyakwethira kendo kuyo turomba kura eyo turomba kura akiwa ndikwa wetike nene burukia minister indeira ndatethia thona ndatethia tiania ndatethia embe ndatethia imenti na Kenya mzima na njira ikanerengi reporter Nteto TV Boniface na ndikuma kintu no tukuria no kuweru ningwere kurito ni thirikari ya county eku no kuwerwa ngwere kurutwa ni thirikari ya county ekwita na mbere kwa namba tukulukura 40 chunku na MCO mwambunge ndru ya county Meru rashiringi ya shiringi ngiri ya 50 ira nkero weta kia thoni atakinya kuringana barore tumini ACC no kuyiro ne munene orwangiro ro nduterero ni ati MCO yo ariro mbesa weta kio manone muchini yo Mombasa mwakeni nkuluki na kuringana na baruge jira yumite kirero angiro akorana na unkumania EACC MCS 30 na ritunguge ba assembly ya Meru 20 ni boritua muntu kiumbe kushokia ngirika na 5 iraba mukire kuri tariki 19 cia mweri wa 5 mwaka wa 2016 kuma assembly ya Meru sirici angarama na mareja mushemano jora ari Mombasa katikati ka tariki 20 na tariki 21 cia mweri wa 5 mwaka wa 2016 no inde batakinya mushemano jojo kana kinya gushokia mbeci cia mwingi kira assembly na bobo iji ni mbeca cia kwamukira na njira itiagirite kana wamba kiutate na watho nkithoma kamurango ga twirika barugeje kariuga uju usonko ni bweto ni bwithurite kuri kana gatikati ga tariki 19 mweri wa 5 mwaka wa 2016 ni wamukire ngirika na mweri 5 kuma mbunge ya Meru gukurukira impressire athithirwa antu aku ne Beatrice Kaweria sireci ya kurungamira mareja ntuko na ngarama ya gwita mushano jwa mbunge jora jwa thithikite mukawene jwa Flamingo Nteresi ya Mombasa katikati ga tariki 3 ni bamwe barabara sokera ipindi kia na bale mbunge kwa to mwankene jojo yanarwa bali na ntuko 15 kuri mbeca cio kirero wangirwa korana unkumania mbere ya butajo kirwetaga renge ke watho MCS baba 30 na ritingo na njira urongo sonkone burabumbukite mianka 5 nyumene bamwe baba baitere na kwina makimuturire no ende njara ya thirikari ikionekana nenda ja korana na unkumania nkiripotera Nteto Weru betamure Gregory kuringana na tumedire tuminende ni kamiti ya ithurano miakini ati mabisa baraba kwenda kuruira itibe kisiasa no mwakabasi ya belio bisine mbere ya thirikari kwithira nende kiinga mantu ya thirikari mwakene yo 2022 mweri wa letra kikenda merira ni meri 6 mbere ya kithurano kinene kirikanjo minister Weru Kenyatta CS Munya ni umwe wa nkuluki ya minister 10 barabona na iti Weru bochoka siasene na CS Munya mwedi muthiru na atumiri na chokete siasene Meru kodi antu bethira ba mwatambaru na kuwa Kinyatha hanwe Munya muna bou omba nende kwithirwa ari kampeni ya wewe nkanyumo ya kabode ke kwithira kithamira kampeni ya governor Kirito Muronge barabara ya useneta bokaraya urani urabaro yero seneta buna kiama kiwethira kithamira nende kampeni ya governor Kirito Muronge mwandiki wetu Nteto Morgan mwiti ari county ya Machakos na ukwambilo ntubu na no tutandikira Nteto iwerone onombe yete tu ndionjirene agini kwenda kuona kithanka nkathanwa Eo ni miario ya Minister Waremi Peter Munya mweri muthiru akionania Weru bwa guchokera siasene cia Meru nyuma ya gushindo kithurano gya 2017 na kuhewa giti kio minister ni thirikari ya Jubilee.
Kuringana na mutaratara wa kamiti ya mianka na ithurano IEBC, maabisa ba thirikari barabari obichine no mwanka baciebere gukinyira mweri jwa 2 tariki 9 meri 6 mbere ya kithurano kinene. Wangapi wanakataa hiyo nonsense? CS Peter Munya ari umwe minister Weru barabagaciebire gitene na gucoka siasene omba kwithiria nthi yawe ugaruki bunene ni untu bwo kuthamwa ni imwe akaborio yawe iria ari no siasene cha 2017. Durana kagita gakomo gucokaniria kambe yawe. Kiume kithiru kiri rugendo rwa munini wa gavana kaunti ya Weru Thaa Nteto ethaiba na tumiriria ati ai toriuga 2022 kwena gitumi gya korona thirikari lo irenga ukiakwena ne korata manila kwena gitumi gya korona yo kou akwenda kuani no tukirita ngugi na mbeu na ibilo ganao akwenda mwira tubaile tukwaluka tuga thirikari yotethia watu batuthurite no tuweta atia no tukaga mukono ababu antambe uru atia babu ando bambe oborenda 2022 mbethande saindiereko Raito anto bambe obakwamua na inyaoni wa Yes Munya bari anto bayo bandene ya siasa cha 2017 Mugambi Manyara ura warujera gitikio seneta Meru na Peter Kaberian Kobitu ura wari munini wa Munya. Come next general election, because I know you continue that too. Ndakuwa na wewe. Si hata Uhuru alisema tufanye handshake. Nyumene mundu wakaraja o munene wa gisiasa wa gavana wa Meru Kiraitu Murungi niwe Maoka Maore nawe kinya na thamira kambeji ya Munya na kugwatana na Kiraitu akigweta CS Munya ta mtote nchone. Kumau CS Munya ura ministry yawe igwetini Public Service Performance Management and Monitoring Unit irigetikiri uritingo gibwando wangisha kithirikari kambe yawe ne yetere na mbere kutharuka ta matendere komburene rabathingatirire ni MCA bakiama ge PNU barabari antu bandene muno ba Peter Munya kagitene kuga kithurano gikinene kithiru. I was elected on a PNU not to come to fight the government. I was elected to serve my people. So it's not about the party lines, but in particular that we have seen that this is politics being played here, and we are not objecting anybody to come and play politics. If you want to come and play politics, resign, come on the ground, let's face each other. CS, please, because I'm elected on a ticket of your party, that is PNU, I want to tell you, please stop living in denial. Muntu athiata muntu rokuona kwebio boretera ugetania mutonyo ko kethera utebio au kuretera ndene okumuchie wetake muntu rokwebio wetatia untu bubu nibonekene gukenia bonene rutere rungi rwa gisiasa warutongeretwe ni gavana wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi na njure yawe 2022 mukona atongere benu bakoganduka ababu brenda tuitana wana kuthika tatongere benu atongere benu ariwa ina baru ando tokera ito baru akengangi kirombi. I'm very happy today. Narua uninka mama na iratu na kuringana na athingati ba CS Munya amwe na bo bogitumi ni kuthirwa ari na mwingi na aringi kura kuringana na bo baraba thamite bagitite oni untu bothina ciao na gutikirwa baratiga kambeni ya Munya untu bobu ibo kugwatwa mbaru ni mutaramu wa mantu ja gisiasa kinotio marete urio kugaba moba antu baba kuthama kwao utiringi akathama kwa Munya ri Munya ta wasiwasi yai na rira maore atarige Munya no toeta Munya. Imagine antu baraba inge bakuthama barenda kuthama by position ite kenda beja kuona ite under the umbrella ya the other party. Lakini te uga necessary beti support you batete to support Kiraitu kenda mbetho andi na muthemba jo automatic campaign inte kuringerwa kana anti kwiringera mbona arangeta. So it has nothing to do with kuthoka kana kubwa kwa Munya kana kuthoka kana kubwa kwa Kiraitu. Ura wena uga urabonene mwananchi na mwananchi nura wendi unonto no karinga kura. So generally kwena changes ikeja na nyingi ora twitite
but the bottom line is imwananchi. Kira kiriona ndi ikuona ura siasa cha 2022 ikaibanga na kethiro antu bagachoka kampeni ya munya na kethiro kana kuthama kwao kukaringithia kampeni ya laingo ibinge ngono chaka mankura. Kiripotera Nteto cia Weru kuma kaunti ya Machakos, Mbita Morgan Mweti. Boya Morgan. Amemba b'amanyanga community water projects ne bakoromba nende atongeria bo barabathuri na kura kuthabe kwamira no batetheria kuriukia murandi yoruwe yura bakuwa nende yukwamite kwa nkulukia miaka 27 baro wambirire murandi yo mwaka yo 1994 na memba nkulukia 1000 mwaka thaini amemba mwana thatu akibati no ntuba kuinyilwa lakinya wacheruwe mwaka thairu rabatona na riba wontu bobu manetie na wache mbecha chekura miberethi mwandiki wetu Nteto Samuragishima aina Nteto nkuluki. Bota amona wagi baroje rwa kurima ibyo bitemete akiamaba murandi wa roje wa manyaga wadi ya Mariani batindaga kwenja nthi bona kana ntugu imwe bakathiria bota enu na nkuruki bone roje rwa kwirimira twirio rida kuri na mbura kana gutari nio bamberie murandi ujo mwankani wa 1994 bare akiama 1200 bakiotha na jambia cha kwigurira mebaibo na intobira binge biendekanaga arawagi bamanya bwatimire bainge bago baremwa ikuthimbere nau araende batigere na akiama 300 gaki meberethi ne tuvete thina mbeca tutena cio nikaturutaga ni membe enu erutaga mikuvita riu atwikire no ukithikiriria rwe gutumuka nonto mikuve mwene choputi muno aneto kugura choputi muno muthembo maratathi tutiche ko mikuve nwi ruthagirwa na tutena mbia cia kugura enu miumo na riu tonche ru tugwikira thaino ni rwantu 400 nonto atubinya twatu ina tu lakina init thino initake tukino no tethio at least area no yo nthe guti muntu tithwa ina lunchi kira tutena kyo ni mabinya bariuga kwa mianka enu yonthe baturaga kuromba tethio kire atongoria barabathurire irio thirikari ya county ende bataro bona wa kubaigirwa kiao ari turombete mbeca maita mengi twaromba igatuika tukunenkerwa tugichwa kurumira ikaura ni kwenga muno ciamani arombaga county government mato promising mbeca mato promising mbeca imwe makala gutunenkera twathie kurutha bola mbeca inu ikuthie ende ibakuria atongoria baba baigwe romba riago kenda babathiriria bota era ibagiritie bagaiga chembe nthi wang anto trusted anto honest anto mate molongo mbeca cia mwengi cia nenkanirwa makanenkera mwengi mbeca cia upura ibateria bantu marichaga mbeca inu nturia ria tiro igugutuye tona makuria mbeca. Nkiripotera Weru TV kuma wadi ya Mariani gichigo bunge gachuka gamba ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishima. Ubaya Sami no tukubore tore kuria no kuiro nengwere kuruto ne thirikari account yaku kulukira 40321 kuruku account ya Meru hakuna maendeleo hospitali ya Kanikaroe ina maji ne just kumantere cha Kanikaroe kevo kuma Meru ariwa hakuna kazi inafanyika Mugambia Froku Mageka ariwa no na Murigi James kuma Kanatho ariwa thirikari account ya Meru utingwe kuruta nombi burueta na bere kwa nabatu kulukura 40321 namba yetu SMS kire Twitter na atumutembendo 3 @Weru TV #Arwe siasa bonibo tukaida tukimuriko tukugeri mubango ya Arwe siasa na MC wa Kangeta mheshimiwa Romano Mwito katone kanya kambere kakunoka ende weta kuraya nchogereta na Nteto nkoloki inya *812*970# kugwata chaja jasikiza tunieku. Mdau, vipi kaka? Maze, naomba unijenge chanja, nimesahau yangu nyumbani man. Imagine hii simu imezima na hapa ndani kuna fare yangu. Hapa ndani kuna hata ka lunch. Hata kuna simu moja mbili nilikuwa nipige ati nichole kadiri fulani hapo nakachonga. Maze nisaidie na hiyo chanja utaniokolea tu dakika 2 tu nile tu ya kufungua na kutoa hiyo do na kupiga hiyo simu moja. Nifunge hiyo deal man utakuwa umeniokolea. Changamka mdau. Dakika 2 tu naomba. Jazoea nile tu nimesahau walai. Niokolee mdau. Dakika 2 tu ile ya kufungua kutoa do na kupiga hiyo simu moja mbili. Niokolee. Changamka mdau. Niokolee chanja. Dakika 2 tu, dakika 2 tu, dakika 2. Inya *812*970# kugwata chaja jasikiza tunieku.
Ongera nko rumuri rwimbaimbe. Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Umamundune ejawerune. Ringa nyonta na rojiro tulivu rwarumite na kuthondekwa kinande ruri na mandini ya guchanchamura mwiri na chama ya gukuboreri na guchuki otombo niyo ntubotaramu kinande ukinyaniria ukamati na waraniria rojiro tulivu ni rukugwatika na kaunti na 15 Kenya nande nkuruki tulivu drinking water ni rukugwatika na mithemba mainstream na executive water igwatire shuba ya rojiro tulivu ndukene yonde akuye na agwe tulivu drinking water, refresh your body, mind and soul. Bwana ntubeta na bara kurumbera Nteto Weru Thaa Imwe. Mukarite wanene pa maskuru terero tiene West Mother Kithinji na menya kuthomethia na ba metuo bachuba inyilia ukulukino ongelete ati arito baraba chiende kithache chierio pasoga pakaura pake kubuithe kero nyumene kutebathera imukaririgite wari mubane na ba secondary tigania West Mother Kithinji na kuria bruthirikari rungura ministry kithomo kolelia ndene muno buria tino monkari mubaetikira ciana bare baraba na yuma shukuru ne akiwa boibo tumakinyari mubamwe bare mukonelia baraba bare miturire meya buru maturene. My concern is about the policy of keeping the pregnant girls in school. It is okay that the students are assisted and they are able to go back to school. The problem is where you keep the expectant girls in school and you are not able to tell the others it is wrong. When we have students as young as 13 years, even in primary school, in secondary school we have 16, 15 years and they are expectant. And we are supposed to keep them until the last day when they are going to give birth. So we are only asking that the government can rethink that policy, where when we have students who have become expectant, they can be kept at home, and then when they deliver, they can come back to school, so that we can also protect the morality of the society. Nkulukina kuate thirikari yake batu kama tithomirio ye ndi kinyashiari ya thinjiri ni nyatongoria maturene ibabati ukumela tete na kuona buru bibi arua kiriana baba shukuru bikonia. It's not just from the policy of the government, even our parents, they have also failed, because these ones, it is happening. Pregnancies do not take place in school, they take place outside the school. So our parents, I would want them to come in and actually be able to protect their girls. At the same time, I'm also saying it is important that every person who is responsible will be able to teach our girls how to live a moral, to live morally. Bungi omukaririto yo ari muba ameneria bonene riendekeria riria iria ministry kina kuthithia bierio binya kwethirwa atituire shukuru. There are those students who report, maybe they report to the school, they are registered and then disappear for a whole year, and then they come and do the exam. Now you are telling them it is okay. Now how can you write something which is wrong? When somebody has been away for such a long time, then it means you have not covered the syllabus. It also means that you have not followed the school rules. So to me, if a student has stayed away, then student should actually not be registered for the exam, because when they come and do, or they register the following year, they are not doing. Kimathi. Kevin. Utalipa kure cio mbunge ke Kiambaa kaunti ya Kiambu na wodini ya Muguga ni bwambirite nyuma kureka kwa githurano bebethirite bikirwe kantu kwa arwa rebi nini ithurano bio ringi ni bionekete ndi kwanika Weru na uthubora Isuru Kenyatta na munini wa William Ruto na ragi ya make Jubilee na kiama kia UDA bionekene kuthima na kathali icio mbunge ke Kiambaa kiatiro thiri nyuma yeku kia Paul Koinange na rande jamo ina kariri na kinya wa Jubilee na Wanjiko John Njuguna wa UDA bonekene kwethirwa ore na ushindani bonene kirithurano biu binini. Kila mahali ambapo tumetembea kuna amani, hata kana kwamba kuna watu ambao wametumika sana from our other opponents, wametumia the chiefs and other members of parliament, and as you heard yesterday PLAU alisema ya kwamba hakuna mbunge ambaye ameruhusiwa kukua kitembea kituo chochote cha kupiga kura, but that is not the case. Sisi tumejirestrain, but wale wengine bado tunawaona katika vituo za kupigia kura. From the IBC, the exercise has been very smooth and very well organized, and we are very happy. And this is
confirmation that the IBC can be entrusted in the next general election. We, however, want to condemn in very strong terms the massive bribery by the members of the National Government Administration, chiefs and assistant chiefs, who have 500 shillings notes. They are all over the constituency, bribing voters, intimidating them to vote the Jubilee candidate. But we are grateful that the people of Kiambaa are eating the money and voting right. The people of Kiambaa have refused to be intimidated. We want to tell the chiefs and assistant chiefs who are being used for this exercise, one day they will be held to account. It's against the law. They are civil servants. They are not supposed to participate in politics. Bribery itself is a crime under the law. And we have asked our people to take videos and photographs. And one day, after the next government, they will be held to account because it is wrong. Githimo chiantere chuma bia kurabo nene imo chiantere ni ruire rorera nara nende nyuma yo kuthoro kwa ithima antu ntero ni bambiritie kurima matunguru na nyanya na kinyambo kai nyingi ni kuntu kwithirito nende maingi thoko ni thirite nende girikirire kinene ntubo matunguru ya kuma ome yenthiguru ya Kenya na nende kinyampithukiro ya mainyo ni thirite kikirire kinene kuringana na bone ati thirikari tibatere witikire matunguru kana nyanya kuma nthiguru ni chiome utubrane bogothe bubekira sara na kini chunchige muthie kirondoro mwanya urimi na buba ni kuthira kwina mogwati mono ntu kinyanya nyongwa mirimo ni mingi mono ndawa iria tugutumira ndawa ni nyingi ni china maguri jari iguru mono ukethirwa wi murimi ukethirwa utino uwezo tugeja ngindagwa na kingi ukethirwa nya ndagwa ira nyingi utikumenya ukiuritheria au no ikuinya iria ina ni ndaga ukethirwa nya ukimenyaga rimwe ndagwa mono nya kwina mirimo ire ututhangikia mundena kwina itwita maiti kwina mbi ni Murodi Gitonga ora ni mutaaramu wa ndawa na manginyo ni akuritana murimi wa nyanya mirimo yumaga o kimera giki kirigi kinini muno murimo jojo gwatana asari yo antu kwembere riro ki murimo jongi twita na gichunku tujuta ari bright na reti bright ira arimi bogani ndawa ekurigiria na koria mpio ki murimi kuute ugatega nyanya ku kona kirima mabura chaki karaje kaja kuirwa jakana jaki kwatwa ni wiru jakambire kwa black jono murimo jwa twita reti bright na ni ndawa iria umba gutumira kinya kiri matunguru kiri murimi o gitunguru ndawa tugwita vidaria kwina murimo jojo gwatajo jura jutona gichunku down mildew kana gategera gitunguru kona gikayambirie gukarajeka giko wa white nde na gatekati ni augi mabura au kona jakaraje kaja koerwa ni jumo jwa twita na gichunku down mildew vidaria nayo no turinda wa systemic wa miringa kiri gitunguru ni tharekia bairia down mildew kuri na ndawa ya gutumira riria wona nyanya yaku iri na murimo juria amiru betaga muju kiri nyanya itutha twina murimo jungi twita powdery mildew amiru bauga ni gitoi kana kimuju na kikikwata gitunguru kikagwata nyanya na gikagwata kinyamichi ndawa ira tumairwa arimi batumaire kwina murimo juria wona gwata ikethira nandi nyanya eku kwambiria kwa kwarajeka ina ikwambiria karau yeru na kinya wona nyanya na kethagie kuthambia Number 2 murimo jungi chugwata kinyanya kuna uona nyanya mbire kukarajeka ina spot tuchita black spot na gichunku sheriff ni ndawa thamba black spot murimo jungi chugwata nyanya na gitunguru ni murimo twita root rot chiro gwanda ona murimi yanda kona kagita gikiuma kamwe so root rot nayo ni tutumaira sheriff iria kuthirigiria na koria root rot akireka nginyo gaka kagwetwa kamuchai kakarigirwa atia so Martin ke kanginyoka gagwitwa tuta absoluta ni ndawa thithitwe ri na inya mono ya gukoraga na after ntuku ithatu kimera kithagi safe murimi akaria no ntu bia sport so aringa kanginyoka ugakethera ndawa ikethera gitonya ndene na ithire kirwaga kanginyoka gagwitwa tuta absoluta nkurukitigira kimera giaku through mabura na giketha gi sustain sathai ukona oro gukorarire maybe change of climate no kona imera bivingi bitiko mo sustain roji so na ndi kambuni yo beti ni twathithiri ndawa twita pronto kunyo soup kana area so subu ira arimi boragia kimera ni twita pronto stress manager kiri kimera kira kionthe gi flowering stage kimera kira kionthe maybe ethera ni nasari yuna yo transplant it is good ukethera no gutumira pronto ya kwa kimera kira gia kwinya murimi wa nyanya na matunguru agutarwa endere kwinyirwa thokone gukathira ri bakona utethio kuma kiri ministry ya urimi mwan mutiyoyo mwenda tumuchiri iro mwenda niwe bachwere mutiyoyo onthe ne kukewe nende ni kiangaratanite bonene mutiyoyo onthe kaitino kauni bakuria na mbecha hii mwandiki wetu Antonio Nicolas Chabare na utuginyithira Nteto hii kuma Ntere Chiembe.
kana gako kangire wasu December mwanka athaino murimo ujuta kumenyekana akiri ikana agakuga ukuru ubo mianka inana no akathite na mbere na utambanira amwiri no ati kwibumbira na atona kinyangarama ya ugakinyithia cibitari Ntere Echameru na arairitwo agukaira Ntere Echameru nikenda kathi kuringwa mbicha kumenyekana thina yongwa imbi kana kambiririe watu mbere karaimba mongo kai kuimba mongo uthuku burabo uma mongo mwimbo yura na mayo yayo aturirana ibo kuona kana kauka ina ironda mwere suonde kai kwambia kuimba mongo ndanjenya kuona u aringirwa wembisa ndero na endu meru gwatuka nongo asimbia sio mwendi meru nonto obogwende iromba aria onekire anto bagwendi ibwega kaka mangireti tafadhali atutethie nturene na ura atutethie ni atethio murungu nikenda kana garaka kona matibabu ka survive no ntoi murimo yutikwele egero bagocheria mugate wontugo na kujuria mabataro monthe emamuji gwake wa mwena anto obamuji no wena uragiro Ntere Chamandera ari omogo mandere babaire baraba uragiro Ntere no bakamatite emira na ende mwanka thaino muji gwake otigitwe gwikinyamara ni kinene ikiririkana gwakinya kwina ana abake ebaire babateri kwethera bakibunga na cukuru ya secondary kwanjiria tariki 2 cia mweri gwenana no ende batie na gwiregiro nonto gutire kinya chiringi ire muci uyu atiro na batatu akira na bonde no bakagoma kweninya kamwaje garetete fomo urinya kaenderera kaimbeta sibye kuria ndatiro wowo te mtu ndona kinyonjira okuwa pole kire bonde bare nambie cia changi ibu cia changi ngirima na mwanja tiago ende twatara twamwendera kutoreterwa cio itorambenya thirikari yongwe ciromere cioneke tiago endinya cioneka ciatethia muno lakini ciatethia kuria ni otetheka husband uyu nonto ciariti nonto bwa mathiko ya mwenda na batreki na batiwa ku support family nayo manto ya nitothiatura manto mbeche jeta ciaritiatirwe ko Maigembe North Beton Class Chabare na kuringana na musiasa Kaburi More wa South Imwe ukaiteno ko Kaburia agwete kuya ko kiama kia Meru ni kucirerika iteneka na kinya putumba kwithira bwitetheria kariba county Meru ndiki wetu Nteto murethi grep kiuria kia mbere ni gukira kadutira ka giciaca cha Meru kire Kaburia ta withira je njira kirito murongi gucugia giciaca gutigira na kugwatira kathumine ga utongera ba Meru a part of offsetting the peace kana ku set direction is accurate urakwenda kuthithira Meru urathithira timu awe yeta siasene na ari nomba kwerwanu na mbaitha kwekuraja Meru Faith Kawira Mwangasa na CS Peter Munya baraba tumirite kwenda kumwebira gitine kia ngabana 2022 ni njira ya gutigira kubokira kire mwingi kumenya baki anto akirumbe kia barabonde bagachumira nyumene anda ureta message ome ena mheshimiwa Kawira Mwangasa na mheshimiwa Peter Munya nawe tishene ura mume amba kuona uabe opponent aba map ambroko bangi na ndinya gwitara bangi barabara obo bakabe others so yukura na thingatiri tayari bya mabingita yundi byambirite kwanda Amerika thetune ntobomba kureta thinene na ikethira kiama kia Meru ikawatangabana na kiage wingi bwa memba mbunge kiama kia Amerika ejira ikobe free light lakini thaiji already yundi ere mbere ya kiama kia Meru kitamenyekenya rietwa so kuja kairing ground ba convince Meru kairi bumeniki amene kia UDA omete Jubilee kamete PNU kamete kongera bakala omete in other party it will be a very 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 big task for the coalition other house MCs ba Meru County kwa lazima itakari coalitions na bia mabingi ndogo na independent kenda form kaithirikari ile ka very difficult ba Greg enjiba mai erandi nera kari ya muthambi ni bakure thirikari ya county ya Tharaka-Nithi kubabwithira barabara ya hukuma erandi nereu barua no county kubaurira muthanga na matiele maiya ya bratugura ni mwandiki wetu Nteto Mateni Mwambi amona gutuika wiria kwenja gitegi kubaumira nene arabatariritie mathina nkutho digo thina ira twinona sana ya ndenja na thoka igutwika kinya ka barabara ka twendagie na kuto yani wenjire enu na kinya gukaura kinya tura twamwere kura akuga ka thondeka mantu meto monja ta thondeka kinya re kurita na balastic wale enu tikamatagwa ntatika ko tutiona ya kura kana ya kunywa okuruke uciengari yo mokuruka oko no ntwakubotera na kuneka nga spirin na gutie mundu gete kya kuthungia na ngari yake yuneka spirin kire ndio ngarethongagira kwarenie nwe tikinyikaga inkari no eriku mbura ya uraga twinga gwera tukenuka kuringa mabuti na umedani ucaria kibarwa na masinani mindani niyo thina mbona gerene muno ntungi ukurukira barabara eno tia mano kurarikia kura
no gungari no gutitonya na titonya gatio tuinga gwira tukaume kuruki batwirite no abende kugurirwa kana nkinya kunenkanira akagoto kana matigari makwarenu kenda ithikurutha barabara ira bakuga ni nthukangu muno mbarinu wana babakionera kanyamu gwagu ingwe tikia gutwira maramu iyo magwiko barabara ni atukitaramia na kurete ukethera barabara ni ngari thithi gutakawainda muthemu aramini kwa uno atukenera muno thirikari ingi gatugurira sage no weka barabara cio tikire sawa na tutugethwa tukiria na tukanywa kamara mteno tukona thirikari ukaigwo no ntuno ba wikira barabara ni no ba yuko ni mbega ba kamata ba wikira barabara ni muthia barikiritie wana njira nyingi ikeguni amwe na gutuika kakwira maiga anto bachuka to watanaga nabo matangagirio barabara tuika ciere biashara nko atachi omba kubua na diwaru diba maiga thari rigekua meta kabisa ita thina twinio mechi tikuoneka gukurukira riu ka ugatuika no atuone ndugomba kwithirwa ta thirikari no yomba gututethia wanganero tutabobu kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi. Nyuma ya antu bathatu kwa nturene mwentere cia Tharaka South na bange bana wiko sibitare bakirikana kunywa woki nende abiso mwe rabwite mantame ontui arwo chunkuni ni boembiritie na kwetetoe Into winka ithirugetwa na ukibomwato onto borabo mitie bainge nonto tika winda oke na ora moro waju kuraga mto na ike tonto tombete kuriungira ataramba oke na bwana Korea na bidhago ni miboki enterino nio etiomba kugwatiria njoke emiroma in the process ya gutwira njoke mata marai mathijaga makagwira magwa mara makwina oke so ukaya kuya ende kurora ugatuika mwato uyu wina njoki na njoka iriku iratwirire magwa mata so mwino riricotaga tu death bwana Korea kithikiutha tena muyenjoro ruga wa gutumira ukiobo wathi kiri baraba bakanywa ukibura bwithagira bwina reactions bingi muno na intemwa tutandivisaga antu kuthi kuruga ukikitharaka baugaga ibo Madam Catherine Kare ikoi murimi goki mwato uyu nurari na mpingo ibaingaga miatu yao na akiuga kibutari bukuru tabunkindi ibwethagirwa kinya buboresomo kiri mwiri wa mto geta nkinda chiomba gugwankanithianda kana ukibutae bukuru no bombe gugwankanithia bukuru no kibura njoke itakure ikodhuranira bukinyia aga factory refractometer bora inyato ko anto bakogura kana ageni nonto ibaiye okibwa Tharaka no kibura bwega anto batwire kureta oke kana kureta ngiobu bwa Tharaka na ibo kuona okiobu bokodhibo kagitata bokathokia antu tatiga koruga gauke imbiye ngiyomba korotha kumania ana ukiobo twina product nyingi muno turuthaga no ke turuthaga sabuni na ituruthaga lotion lotion yenu itunganagia no thithi na tukarutha lotion kende yomba gugutayarishani kana yomba gukuthondekera ngozi yaku nkiripotera Weru TV kuma ntere cia Tharaka mbite wa Paul ogwa kabithe boya Paul na uno tukuona kanya kanga kuno kendo weta kora nyuma kaitaga kaine gucokera kiri mu bango yaro ya siasa na MC wa kangetro mano mu pambiri tio choka ni meambo rewiti na mbere inya *812*980# gwekira nisambazie jasikiza tuni yeku buda umefanya nijenga kakeredo kambao au na hata bao basi kaashu basi nijenge kaashu maana